Firma Montex Elektronika se bavi digitalnom transformacijom već 30 godina i to su uglavnom bili komercijalni projekti iz domena financija, prodaje, HR-a, upravljanja projektima, ali i nekim specifičnim rešenjem za određene industrije. Poslednjih nekoliko godina, međutim, pored ovih komercijalnih projekata, mi se bavimo izazovima, projektima koji imaju za cilj rešavanje određenih problema u domenu društvenih izazova. Jedan od tih su šumski požari. Mokos rešenje obuhvata operativni centar, dakle naš fokus je, pošto se radi o širokoj paleti komponenti koje bi neko, da kažem, idealno rešenje trebalo sadržati, mi u ovom trenutku se fokusiramo na operativni centar koji ima za cilj da unaprijedi kako operativnu, tako i onu planersku funkciju, ali i sistem izveštavanja. Druga funkcija operativnog sistema je umrežavanje, dakle da umrežimo sve potencijalne stakeholdere, sve potencijalne aktere koji mogu doprinijeti, koji mogu uspješno participirati u smanjenju negativnog uticaja ovog problema i u realizaciji našeg projekta. Dakle, od profesionalnih vatrogasnih službi pa do amaterskih vatrogasnih službi, volontera, neke civilne zaštite, pa do uključujući i građane, uključujući i kompletno stanovništvo koje bi umrežili sa posebnom mobilnom aplikacijom koja je sastavni dio projekta. Mi vjerujemo da sa ovim sistemom uticajem na smanjenje negativnog uticaja, smanjenje opšte šumskih požara u svom obimu, destrukciji, utičemo i na ukupnu održivost smanjenjem emisije CO2, kratkoročno, dugoročno i na erozije zemljišta, odnosno dugoročno i u određenom procentu i na klimatske promjene. Projekat, dakle, ovo nije tipično komercijalan projekat, radi se kao i mnogi drugi koji se odnose na društvenu zajednicu. Ovo je izazov rešavanja problema društvene zajednice. Mogu da koriste državne institucije od opštinskih vatrogasnih službi do državne institucije koje se odnosi gdje bi mi imamo neke ideje oko integracije sa nacionalnim sistemima za upravljanje u slučaju elementarnih nepogoda, dakle ne samo šumskih požara, nego i zemljotresa, poplava i posebno pandemija. To je pitanje otvorilo ovako posebne razmjere, tako da bi ovaj sistem skalirao u tom pravcu bi integrisali, ali ima i drugih nekih ideja u dijelu raznih komplementarnih službi koji mogu također koristiti, ali to u nekim sljedećim fazama. Dakle, vatrogasne službe, opštinske i državna služba, državna uprava u dijelu nacionalnog sistema za upravljanje elementarnim nepogodama.